salt sanası ар кандай жана ар бирибиз үчүн кызыктуу болсо керек. Анда эмесе сиздердин алдыңыздарда Тажик эл тоюнан көрүнүш. Кол чаап коштоп салыңыздар. Рахмат, рахмат. Dostlarım menен келе алат. Азыр кызды күйөөгө кандай узатышат экен көрөлү. Көптөгөн салт саналарга бай. Салттарынын бирөөсү жаштар бири-бирине бал жедирет. Бал жедирүүнүн мааниси келечектеги жашоосу балдай таттуу болсун деп ниет кылышат. Жашоодо ысык, суук, ачуу таттуу күндөр болуп турат эмеспи? Ошол күндөргө карабастан жүздөрүнөн жылмаюу кетпей, ар дайым бүгүнкүдөй бактылуу болушун тилек кылып, эки жаш бири-бирин күзгүдөн карашат. Дагы бир салттарынын бири жаңы эле баш кошуп жаткан жубайлардын кимиси биринчи бутун басса, ошол үйдүн башчысы болот. Анда биз баарыбыз көңүл бөлөбүз. Kızın barar jeri kүйөө дегендей, ата энесинин коштошуусу жана атасынын уул кызына элине берген батасы. Iloho amin. Imroz ki damad خوشقد و دختر نازنینم که هر دو توی خانه آبادی دارند و در زندگی یک شاخ پسر وزیر باشند و قدم‌های نخستین خود را بر راه زندگی می‌گذارند. پیش از همه در زندگیشان در خاندانشان نور خداوند، فیض قرآن و تمام خوشی‌های عمر زندگی را تمنا داریم. بگذار یکی از پس قدم ترین تاجیکستان باشند. آمین. الله اکبر. Tajik el toyunun kız uzatуу көрүнүш тартуулады.